Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Kuko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru y'imyidagaduro, n'amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze mu gisata cy'imyidagaduro. Muri aka kanya rero nkaba nkuzaniye amakuru menshi, gusa mu makuru ngufitiye reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko Dr Kingsley Tricky na Rusine bagiye guhurira mu iserukiramuco ry'urwenya. Umunyarwenya rero wo muri Kenya MK Tricky, Dr Kingsley uri mu bakomeye mu gihugu cya Nigeria, ndetse n'abanyarwenya bo mu Rwanda barimo Rusine Patrick na Dr Ansabi bategerejwe mu iserukiramuco ry'urwenya Iwacu Sama Comedy rigamije gufasha abanyarwanda n'abandi kwishima mu mpeshyi ya 2024. Shirirungu Seka Seti uri mu bagize Zabi Comedy ari gutegura iri serukiramuco, yabwiye itangazamakuru ko yatumiye umunyarwenya Tricky kubera ko bamaze kuba inshuti kandi amaze gutaramira mu Rwanda inshuro zigera kuri 3. Ati rero ni ukuvuga ngo uyu Tricky tumaze kuba abavandimwe n'ubundi dusanzwe dukorana, amaze rero no kugira umubare munini w'abakunda ibiganiro bye mu Rwanda kuko amaze kuhaza inshuro zigera kuri 3 zose. Yavuze ko rero gutumira umunyarwenya Dr Kingsley yashingiye ku kuba ari umunyarwenya ukunzwe hano mu Rwanda. Ati rero n'umunyarwenya ukunzwe cyane hano mu Rwanda kandi ukunda u Rwanda muri rusange. Uyu Seti rero yakomeje avuga ko abantu bakwiriye kwitega ibintu bidasanzwe muri iri serukiramuco ngo kuko rizahuza abanyarwenya bo mu Rwanda n'abo mu mahanga, kandi agaragaza ko yatumiye ashingiye ku bafite amazina akomeye. Ati izabirimo abanyarwenya bo mu Rwanda nabo mu mahanga. Ati rero icyo abantu bakwitega ni urwenya rwiza kandi rutomoye ruhagije, kuko abanyarwenya bazaba barimo bose ni abanyarwenya abakuru bamaze igihe muri uruganda rwa komedi. Iri serukiramuco ryiswe Iwacu Sama Comedy rigamije muri rusange gufasha abanyarwanda n'abandi kuzishimira impeshyi ya 2024 binyuze mu gutaramirwa n'abanyarwenya bakomeye. Riserukiramuco rero rizajya riba buri mwaka. Kuri iyi nshuro rero ya mbere abanyarwenya bo mu Rwanda bamaze kwemezwa bazaryitabira barimo umunyarwenya akaba n'umunyamakuru Rusine Patrick. Dogiteri Nsabi uzwi cyane muri filime zo ku muyoboro wa YouTube Kiramani uherutse gukora ubukwe Farimasi utegura ibitaramo bya Genesis Comedy ndetse n'abandi. Dr rero Kingsley watumiwe i Kigali ni umwe mu banyarwenya bagezweho muri Nigeria muri iki gihe, hamwe rero n'imbuga nkoranyambaga na internet. Uyu musore yabaye ikimenya bose, benshi rero bisunze smartphone zabo ntibakura ijisho ku bihangano bye ashyira hanze buri gihe. Amajwi rero akoresha erekeza ubutumwa abashaka gutanga, uburyo inshuti ze zimwunganira ni bimwe mu bituma akomera mu ruganda rwa komedi muri iki gihe. Uyu musore rero wabonye izuba mu mwaka w'1990 yaherukaga gutaramira i Kigali ku nshuro ye ya mbere binyuze mu gitaramo Upcoming Diaspora cy'umunyarwenya Japhet Mazimpaka cyabaye ku itariki ya 29 Ukwakira 2023. Uyu Tricky rero agiye gutaramira i Kigali ku nshuro ye ya 4. N'umwe rero mu banyarwenya bakomeye muri Kenya, ahanini binyuze mu gitaramo cy'urwenya cya Trailer Show agaragaramo buri icyumweru gikunzwe cyane muri iki gihugu bitewe n'uburyo asetsamo abantu. Uyu Seti rero akaba yaravuze ko nyine iri serukiramuco rigamije gufasha abanyarwanda n'abandi kwishimira impeshyi ya 2024. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko The Rock yakuyeho agahigo Will Smith yamaramaranye imyaka igera kuri 2. Uyu Dwayne Johnson rero wamamaye nka The Rock yakuyeho agahigo Will Smith yaramaranye imyaka igera kuri 2 yo kuba icyamamare cya mbere gikurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok.
nyuma yo kuzuza miliyoni 74,500 by'abantu bamukurikira kuri uru rubuga. Imbuga rero nkoranyambaga ziri ku isonga mu gufasha ibyamamare kumenyekanisha ibikorwa byabo, kwegerana n'abafana babo, kurushaho nyine bakegerana cyane bakiyumvanamo, by'umwihariko binabinjirizaho agatubutse cyane, ku buryo nyine uko bakomeza kubona benshi babakurikira ari nako amafaranga binjiza akomeza kwiyongera. TikTok rero ni rumwe mu mbuga zihagaze neza mu kwinjiriza agatubutse byamamare, dore ko ari naho byinshi bisigaye byibereye kurusha izindi mbuga nkoranyambaga. Umuraperi rero akaba n'icyamamare muri sinema Will Smith niwe cyamamare cyari kimaze imyaka igera kuri 2 kiri ku mwanya wa mbere kuri TikTok. Will Smith rero yaramaze imyaka igera kuri 2 ari we cyamamare gikurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok. Ibi rero bikaba byarabaye muri Gashyantare ya 2022 ubwo Will Smith yakubitaga urushyi Chris Rock imbere y'imbaga mu birori bya Oscar Awards. Ibiro byatumye arushaho kuvugwa ndetse n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga bakomeza kwiyongera. Kugeza ubu rero Will Smith yaramaze imyaka igera kuri 2 ari we cyamamare gifite abantu benshi bamukurikira kuri TikTok bagera kuri 73,800,000. By'umwihariko Will Smith yishyurwaga ibihumbi 21 by'idolari kuri buri poste ashyize kuri TikTok, ku buryo umwaka wa 2023 urangiye yinjirijeho miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika. The Rock rero yahise aca kuri Will Smith abo wa mbere uri gukurikirwa na benshi kuri TikTok. Akagahigo rero ariko yamaze kukamburwa na The Rock wamaze kuzuza abantu miliyoni 74,500 bamukurikira kuri TikTok. Uyu mugabo rwo kwigango kandi nawe yitezweho kwinjiza amafaranga arusha aya Will Smith bitewe n'amashusho ye ari kurwana mu mikino ya kaci arebwa na abenshi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Kenny Solo yitabaje umugore we mu ndirimbo yise 2 in 1. Uyu umuhanzi rero Kenny Solo rusanganwa Nobati yamaze gutangaza ko yitegura gushyira hanze indirimbo mu mashusho yayo hazagaragaramo umugore we Kunda Alliance Yvette. Akaba rero ari iya mbere izaba akoze kuva ya kwinjira muri 1.55 ya Coach Gaël. Mu butumwa rero Kenny Solo bw'integuza bw'indirimbo nshya agiye gushyira hanze yagize ati urinjyana y'indirimbo yanjye kurasa ku izuba ry'umunsi wanjye n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Akomeza rero agaragaza ukuntu hari umugisha w'ikirenga kuba afite Kunda Alliance nk'umugore we, ubundi atangaza ko igihe icyo ari cyo cyose aba yamaze gushyira hanze indirimbo 2 in 1. Iyi ndirimbo rero nk'uko bimaze iminsi bigaragara mu mafoto atandukanye ikaba izagaragaramo umugore we ndetse ari no mu butumwa buyamamaza ku itariki ya 5 Mata rero 2024. akaba ari bwo Kenny Solo na Kunda basezeranye imbere y'amategeko bakaba bitegura kwibaruka imfura yabo mu bihe bitari ibyakure. Bikazaba rero ari igisubizo cy'icyifuzo cya Kenny Solo uvuga ko afite amatsiko yo kubona uwo yibarutse. Uyu mugabo rero mu busanzwe afite imyaka 27, akaba yarize mu bigo birimo Masambira mu mashuri yisumbuye aza gukomereza muri Nyundo Music. Yatangiye rero akorera muri Yemba Voice aza gukomeza afashwa na Bruce Melody mu gitanga agira igihe rero cyo kwikorera nk'umuhanzi ku giti cye. Kuri ubu rero akaba ari umwe mu bagize 1.55 ya Coach Gaël. Reka amakuru yacu tuyahinira ngaho nkwibutsa ko aribwo bwa mbere kudusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka amakuru yacu tuyasoreze ahangaha mbabwira ngo turabakunda cyane.